Imodoka yari itwaye Minisitiri Judith yakoze impanuka ubwo yari imererekeza mu gihugu cya Uganda. Imodoka yatwaye Minisitiri w'Ubutaka Judith Nabakoba yakoze impanuka ikomeye mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 2 Mata 2026. Iyi mpanuka yabereye mu gishanga cya Bukuta giherereye mu karere ka Mpingi mu gihugu cya Uganda, ubwo uyu muyobozi yari mu rugendo yerekeza i Rwamara aho yari agiye gutangiza ibikorwa byo gutanga ibyangombwa by'ubutaka ku baturage. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye avuga yuko iyi modoka yakoze impanuka igeze hafi y'umujyi wa Jaria, ahantu haherereye igishanga kinini cyane. Mu butumwa Minisitiri Judith Nabakoba ubwo yageneye ibinyamakuru bitandukanye kuri WhatsApp, yemeje ibya makuru agira ati twagize impanuka njye n'itsinda ryanjye ubwo twari turi mu nzira tujya i Rwamara mu bikorwa byo gutanga ibyangombwa by'ubutaka. Nubwo ariko iyi mpanuka yari ikomeye, amakuru avuga yuko Minisitiri nabo bari kumwe bose bayirokotse, nubwo nta bisobanuro birambuye biratangazwa ku bijyanye n'imvune cyangwa se uko ubuzima bwabo buhagaze kugeza amagingo aya. Inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka, mu gihe abaturage bakomeje kwibutswa kwitwararika mu mihanda cyane cyane mu bice by'ibishanga bishobora guteza impanuka. Tuje mu Rwanda kandi Nyabihu abakekwaho kwica umuforomokazi batawe muri yombi. Mu karere ka Nyabihu abantu bakekwaho kwica umubyeyi wakoraga ku kigo nderabuzima cya Birembo mu murenge wa Rambura batawe muri yombi. Amakuru avuga yuko uyu muforomokazi yategewe mu nzira avuye ku kazi maze bagahita bamutega bagahita bamwica. Inzego z'umutekano zatangiye iperereza ndetse abakekwaho uruhare muri uru rupfu bakaba bamaze gufatwa, ubu ngo bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Mu karere ka Rutsiro umugabo ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 10. Mu karere ka Rutsiro umugabo w'imyaka 52 afungiye kuri sitasiyo ya RIB akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10. Ibi ngibi byabereye mu murenge wa Musasa, aho amakuru avuga yuko uyu mugabo yasanze uwo mwana mu rugo ari wenyine, ababyeyi be bagiye gushaka imibereho maze agahita amufata ku ngufu ku gahato. Ubuyobozi bwaho byabereye bwatangaje yuko umwana yajyanwe kwa muganga abanza ku kigo nderabuzima cya Kayove, nyuma maze akaza koherezwa mu bitaro bya Murunda, mu gihe ukekwaho kino cyaha bamufashe kuri tariki ya 31 Werurwe 2026. Abaturage kandi basabwe kurushaho kurinda abana babo ndetse no gutanga amakuru ku gihe, kuko icyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 gihanwa n'igifungo cya burundu. Kigali urukiko rwemeje igihano cya Moses Turahirwa. Urukiko rukuru rwa Kigali rwemeje igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda kuri Moses Turahirwa uzwiho kuba yarashinze motion. Mu minsi ishize yari yarajuriye kino gihano, ariko urukiko rutesha agaciro ubujurire bwe ndetse kandi urukiko rukaba rwaranze n'ubusabe bwe bwo guhabwa igihano gisubitse kugira ngo akomeze kwivuza ari hanze, dore ko yatangaje yuko arwaye cyane. Moses Turahirwa akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge ndetse no gukora inyandiko mpimbano, ubu ngubu bikaba byamaje kumuhama. Ayo ngayo niyo makuru y'umunsi twari tubafitiye, nakagaruka turagaruka mu kanya ndecyari mwe Nyabari Obedi na ngini Obi Time News. Obi Time News.